ibara baba ibara mama so si ala duti mingi mingi tiba apekoti asango na yanga ti kodro itenala njoni gango na yati asango ti la kuiso kota akambati liti asango ti ni aike tonga so iba aike la so si mbene kota kapati bungoli so si atambula na ndoko ati biati kodro so si kapaso abalege teneti kangango lege na kobela wala na makongo ti ebola so akena kodroti be afrika si laso akota so ajuti ayeda na pekoti kota kapaso teneti kangango lege na kobela so si bagigi na kodroti kongo dipanda si bungoli so mulege ti tene aza ambene akode ti kusala na sese si akanga lege nani ala kemande asango na yani ngana liti asango ti aike lo so si lo kokojo beyon bia Felix Molowa si lo waranga fade laso ya ti kubuti kusala tilo ambeni ala sosi alaga na ereti ndoko ati Bretton Woods sosi alaga ti pika patara na lo ti ba aketonga denye tene na ndoti ekonomi ti koroti be Afrika baba na mama kota akambati liti asangoti ni la fade kegwe na sangoni na molongoni sango na molongoni tona ti so irono ti fana la so e biati kodro kota wafango beti Faustin Archange Todira lo wara mbereye na bikwa okoso na ndokusala tilo na siteti biati kodro lo so si lo ketongana mokonzi ti ndokwati BAC Yvon Sana si lo lo apika patara pikango patara so aba tene ti meli kota gereti atene ota tene ako aba tene nandoti tene ti ekonomi ti agbakoroti kodro mosoroti semak nga use teneni akinandoti tene ti pialo sosi abati tene azimberi ndokwa ti BAC na boire likodroti na nambabere e ti unzinga nani akitene ti tene ndokwa ti BAC amu baboko na mbeni kete kundu sosi akibatene ti batango ngiza semesia sosi lo kina ya ti kpale ti tene lo kiri lo sara kusala tilo ike zina la lege ti tene ala masango na ndoni laso iba fade akodro kwam samumbu kocha la ti tene asara kusala so e lege ti ekonomi ni ayeke améliorer kete malgré so a défi aba mingi na lege ti na déficit budgétaire voilà na lege ti so na ya ti akodro so collecte ti a fiscalité ti a impôt ayeke gue na lege na ape donc a eta ga ti tene asala kusala azo ti douane azo ti impôt ga ti sara kusala mingi ti tene nginza aga na ya ti caisse ti eta si eta lingbi ti tene lo sara kusala ti lo na lege ni tene ti so nginza linda na ti caisse si eta na lege ni ape ou alinda tene ti so alingbi ape conséquence ayeke ti so eta ngba ti continue ti tene avo yoro na kodro wande importer ambena kumba na kodro wande mais comme ala na nginza ki ape réserve ti change ayeke baissé et si te réserve ti change na ti so gere ti monnaie ti ni aussi ayeke ga kirikiri ye so ayesara si adévaluation e ga ga ayeke na lege ni so mais akodro kue ayeda na peko ti a orientation ti chef d'état e asara kusala ni e na niveau ti banque centrale e yeke ba amélioration mingi et na chef d'état aussi sara aussi tene na ndö ti leke ngo fini agence ti banque centrale ti BAC na boire te ti so ala hinga état mu na e 4 états e sara fade déjà plan ti architecture ni awe mais e gu fade li ti tene e za mbeni ye so amanke na sese ti boire ayeke complexe sportif ni la ti sa complexe sportif ti BAC ti tene aider aussi na développement ti sport na ya ti sese ti boire e yo hunda fade mbi dembe ti na ministre ti défense na ministre ti urbanisme so ala ye fade pekoni semaine passée a équipe ti défense na ti urbanisme na ti beyak ala gue na boire ala gue délimiter encore 4 hectares donc
terrain soit que moins de la banque centrale que 8 hectares soit que ça la quota da et que ça la quota complexe sportif. In ça la tenait aussi dans d'autres vong or so bikalan mi tente na chef d'état que na niveau de banque centrale tenti soit la inga banque centrale na dunia kwe la so ake vo or mingi si tene à la renforcer la réserve de change là si tene monnaie aga kiri au moins or ake mungangwande na monnaie ni loso isara kota a beaucoup de stratégie ni comité ministériel à bilan nandoni na moitié avril soit et à valider ni na moitié juillet soit que gars aussi et que ça la procédure ni et que ça la mode opératoire ni et ça la mbetini tout si tu un conseil d'administration validé et na fin d'année et que na commission budgétaire tu fa pas ta soi undan de si tu un conseil d'administration validé ici en 2027 il commençait tu il va hors tu et renforcer ngangu ti banque centrale ti et ti tongondane sara tene na dossier caisse mutuelle ti Centrafrique de ti so ikwe doit tinga que na yati a microfinance même na yati a banque ginja so ke ka a ke ginja ti a banque na pe a ke ginja ti a microfinance a pe a ke ginja timbi a ke ginja timo so que ça raquette bouzetier et que tout kati tenait à toute la sécurité kati CMC ani azo soit que ça rakusala ka azo soit que diriger ni azo soit que na ati kota abumbi soit que banfa dento na yati gouvernance CMC ani asara sianginjane kwa akrisa et laso gati tenait gati kodro bando na doti problème de CMC asso. Si tu as nos intérêts, il doit te sauver CMCA. Na niveau de combat, ils ont administrateur provisoire qui tenait le bas guerretieni, le bas na so quoi à mon crédit. Si à la kira n'a pas, on a peu coaché à la titenait à la kiri na crédit. Et là so il maintenant béni à zonakwe. Il faut que kotazo azat pekotilo na pekoniti tena saisir Interpol a giala sokwa kwe et une dati tena justice aussi à ça kusala a enquêteur a giti tena a undi kusala ti enquête a ba la sokwa ya munginja a ba bien tiala a datiala ou a kototiala ou a mena ye kwa terrain ye kwa so la na ya ti bongi il faut a boye sokwa aka ti tena kiringinja si CMCA nalo si aita kweso akesara buza zangi njachaka ala warangi njachala donc akembeni kota dossier et kutazo le mon engagement tenani ke bileti nandoni titene ginja kiri parce que CMCA avec quota microfinance a aidé l'économie de Centrafrique mingi et petit tene isatia ni lo somiki merci singi la mingi na Gati Kodro dans le engagement sur le mot et bien rassuré à Itasu Kwe à Zapata Sala na CMCA bien rassuré là que ça la poussa la sortie tenait à una legeni ginjachala à perrape à la que waranginjachala et CMCA avec grande quota établissement na Ati Kodroso et même si tenait le garde banque aussi na Ati Kodroso et quoi il faut et moment boko na CMCA avec banque, quelle banque tia centrafricain là, il faut Buninga. La quoi sango na yango ti bia kefade laso na yango ti bia si ayeda na pekoti meriku de sosi azana sese ti tene akanga lege na kusala na meri makongo ti ebola ti tene agana koroti be Afrika aiki meri kundu sosi azana sese ti tene abatene na do ti tene ti pale ti kobela ti ebola so aketambula na beke ti koroti Congo dipendance ti kanga ngolege mata tene ti makongo ti tene agana koroti be Afrika nganga ti koroti be Afrika akena kati ti koroti Congo dipenda
ifana so matangani atambula gina beleti biati kodro kuta wafango meti Faustin Archange Touadéra ekezina la legete na la masangu nandoni na ngati Diane Djiber ngana roule mande kuzu. Kota timu tereso si biati kodro wa fango mbeti Faustin Archange Touadéra love le dossier na lini afa polele biani so ngango koso si ngorobia akiza pour soutenir ti kangole kinganga na gango ti kobela so makongo ti Ebola na ti kodro ti B Africa ni le so gundusu azana sisi ti teni abemendo na ligi ti akamba ti kusala koso azana sisi ti kanga ligi na makongo so aiki na ndengo so na kodro sisi ti Congo démocratique na kodro sisi ti Uganda afa ngango koso si ngorobia ti kodro ti B Africa ake zana sisi tenenti si du titi awa B Africa kwa na pokozi fango akamba ti kusala ndenge so si awa kode kwa ngana awa nganga so a fami ti kanga ligi na makongo si na ti kodro ti B Africa so nga ala za angobo ti kusala na ti amaka ndenge so si apuni kodro ti B Africa na ambini akodro nga ala za ambini agangu akusala ti ba ala so si ekena makongo na territoire ala so ke ga na mbiki ti la paraboli poko ngana ambini ayanga ti mbuti so ekena batati bongi awarana ti ambini akite kodro ngana ligi so si aisa irateni amezo barrière ligi so ki kanga ligi na makongo ni so azia ngati moni kota pikango patarasi akota zukoso akoka paso a undando mingi na ndosi ligi koso si awa kode kwa so ake gi akobula na yamini waraya ti bio waraya mi ake giti inga ligi so si alimbisi tene awara itonga so salimbisi kanga ligi na makongo so nga ayoro so si zo alimbisi tene anyoni si makongo so alimbisi tene afalo pepe na ngala mbiki ya undango nduna ligi so si awa mungo maboko na koto so B Africa alimbisi tene amu maboko ti tene kamba ti kusala so azana sisi alimbisi tene atondani iyo ti kanga ligi nganga na kobela so na ti koto so B Africa si koto so B Africa alimbisi si na bango de tulo ti tene kobela so alimbi ben pepe ti tene asina ti koto ti B Africa nyati tene tu le gati koto afa nduru iyo tonga so ngangu pale so si ayeke gana ligi ti kobela so tonga na kobela so asina ya ti koto na luwa azo kosi tonga na ala ba meni pale tonga so kina ti se watala alimbi ti tene afani iyo tene ti yina fangwa pale tonga so iyo salimbi ti kanga ligi si kobela so alimbi ti tene agagbani na ti koto pepe ti kota tene ageso kobela ti Ebola a de ici à Centrafrique pepe mais il peut dire quoi puisque arna a été sur la RDC kobela ni akeka atinga aussi à Golamba ti Uganda il peut dire quoi parce que frontière ti na RDC économique et ngu akramiloti et a population a kefa na mbage a kinzoni isa ko de soti tene et quand alege tene kobela so asina kodoti pepe a que surveiller azuzaka na kobela azuzaka na température azuzaka na a règle na kada a que moni aussi na chef du quartier na a potentiel bon bêtise à partir tene à la famille na ti dazaba isa mini kota codé tene ikanga lege et codé biso a giti tene angba ki na niveau technique pepe il faut assis na niveau so yi tene comité de crise là ti comité de crise so a kota ti kodoti kwe so bila de ke président na lini na gouvernement premier ministre kwe na présidenti assemblée na partenaire so kwe soit na tereti ige ga aussi na chef du quartier a kota ti bombi ti nzapa na a kota soit na ndoti a quartier ti kwe ala kwe na ti bombi so ti tene yeda iba côté ti kwa so azana si so est-ce que akalegeni ti tene aussi ala wara information ala wara tene ti ko ti sa tene na population parce que kobela so tongana isara ndona pesi matena ndoni ki kirape akesina kodoti ayeso izana si ki to so tene so di tene afa kota kote ti sukwa mo mboko ti tene mozu motabla kete sukwa mo mboko mo boy ki kirape kobela ti Ebola so akikobela so aketongana so lokesara a extrêmement a yen butianga a dit terrain quoi a petit transmettre ton le cuit na Ebola a kenzoni il faut coder titene a Guadeloupe donc a kaiso do titene il fani a la légiti quoi so là si et là so isa la kota bombe titene yeda na coder so isa na c'est titene il tiri na makongoti Ebola so donc iba a fièvre so a tontiso a fanati betini a kenzoni ko kweyo na dalanga ils ont à disposition quoi
ti tene ton ekana si a chercher en bas ti tene ti Institut Pasteur na ti kodo ti na labo national ko ala ga sara ti tene iginda ti kobela so akana ba ti RDC mais gato ti ginda ba geninga aussi na ba ti tene et munga mamboko na ati titene amumo yo agona danga titene akanga lege na makonguti ebola so il faut la population ti ala paniquer pepe nanga bati konto awa ala kosa ke nati kunduso ala saki sa kusala ngangu nando titene ti kamba ti kusala so titene ala sa kusala ni soni polele ti mbeni pale alu titene ala limbiti si alu muti tamba na yati akpale pepe tene titene kobila so asina ti kodo ti be Africa pepe so alu muti tene a changer pepe tene ti ngangu koso ngorobe asala so aketi kanga legi nganga na makongo so na ti kodo ti be Africa kobela ti ebola asi na Centrafrique mais il ne dit pas kani okopepe mais aïe izana c'est ariti tene belezo ti tene tonene asi il faut y circonscrire ni yo akenzo na ki préparer quartier ti tene et pour mangati frontière ti na RDC à Kolomingi et à population na bagi à traverser donc ils a ils quoi c'est ouais la population à rassurer que là mais que tu es informé mozo il faut mosukola mambo timo mozo il faut mo barazo mosukola mambo timo ai ni question ti covid sur la ni sala so quoi à la place na yedi dabeta la so kota kapati tingo tereso abumbi agbenga kwe amokonziti akota ndo kwati kodo si be Africa akota usaba na iriti ando kwa ndende so kena betile tangasa kena betile tapepe ndana ala so sie kena ngiti ando kwati bento ti gigi. La séance est levée. na yunji na sango na yango tigbia we ikego na sango na nduku ati kojo gbeyon gbia mokuzi chinguru gbia Felix Molo wa lo wara lasso na bikwa useso ambeni agene susi alagana ereti ndoku salati Briton Wood susi lunala apika ngo patara chala mingi aba tene na nduti tene ti konomi ti koroti be Africa si ala ba aketonga na yensi ala limbiti tene alekera nkoro meni kutaka pa ti meni tambula ti kusala ti mungo maboko na koroti be Africa iwara sango songa ti Brice de Valor Watebu Kojo boingba mukochi gouvernement ti be Africa paka Felix Mulowa ayamba landa poso na kubuchu kusala chilu na lango chi laso meni kunduti awatu kwaso agana ti sanduku nginja bendu gigi so na lini pakara Guido Rwanga solo kesa kusala na yanga ti sanduku so na kodo ti be Africa teningo tesu alina ti akamba cha kusala ti a gingwanda cha tene ndali ti lekerengo a gerecha mena kota agbuku so aba tene ti mango ti kodo ti be Africa tene ti nguso na kapati pikango patasu ala swaga na eji sanduku nginja bendu gigi a fana kojo bengba mukonchi gouvernement be Africa alegeso aleke muti sana akusala sunga ti wokoto na asango ndaliti lekrengo gereti akutambe ti sufadi akesigi na mini kuta tondo ndaliti teneti mengo na kodo ti be Africa a pikango pataninga aduti nanduti a teneti kamba ti kusala su akena popo ti kodo ti be Africa anga na ndokwa ti sanduku nginja bendu gigi na okongwe solo kesa kusala na ereti sanduku nginja bendu gigi pakara Guido Rwanga afaso fadina tamana keta lango beni kuta kunduti ndokwani aikesa tambula ti kusala na gbata ti bongi titene aba tongana salimbi ti bia yati akusala ti mungo maboko ndal ti mengo na kodo ti be Africa aduchilo kojo begba mukochi gouvernement ti be Africa lopika sa komingi na liti ala so asa kusala so si lo gunangala ndal ti njuri kusala so kesa titene lekera njuri tambula ti kusala na popo ti sanduku ngiza bendu gigi na gouvernement ti be Africa sulo faso gouvernement solo kena lini ambala ko ti sa kusala ngangu ti gbia ya ti an tene ti konomi nga na njuri juti ti azo na kodo ti be Africa beni sangone ayeke ti so ayeke gbele gbia so si aba tene ti fango mbeti na koro ti be Africa Aurélien Simplice Kongbele zinga so si lo juti laso na liti meni matanga so si aba tene ti zingo yanga ti sarango gizama ti baccalauréat so tinze tingu
tinze ti fondo ngusa kuse baluse nandoni omene zingwanga ti gizamati baccalauréat so atambula fale na kota da manango mbeti excellence Faustin Archange toi dira so ina ten ex école ti UNESCO na bongi sango nandoni na yangati pegi Caleb nga na Cheryl Malembasa dali ti tena kpe nga sara ye alim na akapa ti agizama ti ndatingu ti mandango be ti sakiuse na ndöni baluse ti si na sakiuse na ndöni baluse no mene bele gbe so abateni ti fango be ti na kodro ti be Afrika Aurélien Saint-Plus kongbi zingas na amba ti so yeke sara kusala na lo agoda ti tene azi polele yanga ti kapa ti sungo gizama ti baccalauréat ti enseignement général ti nze ti juin ngu sakiuse na ndöni bale use na ndöni omene na damanango be ti lycée d'excellence Faustin Archange Touadéra asungo mandakoni na ndapre so atondani na lege ti sujet ti philosophie so gbele gbia agoda ti jikoni nga okongweni lo kunda na wa sungo mandako so ti tene ala zia beta na yeso ala goda ti suni si alimbe ti wara aye ti nzoni na pekoni na okongweni lo tama na ya ti ambeni ada mandango be ti ni so si ambeni awa mandango be ti yeke su mandakoni ti tene lo muna ala awango singa okongweni ambini akpali so asilo goda sitene lo wara ki ngotene nani nanga mbeni oko tia zo sosi agati su mandako na pekoti mbeni wa mandango mbeti azia maboko na mboti lo si aguna mlambage chi ndukwa chi SRI so si elime titene abembendo chi nga mbunga sitene so lo so leke mokonzi chi centre numéro 8 ya pakara abaka fe akefanite na lo si Tambangoti Gizamaso. Si tenait qu'à passer Johnny, sauf qu'un béni candidat à la gare, il y a un candidat libre normalement. Candidat qui est candidat libre. Candidat libre, ça veut dire que mon sara terminal n'a pas. Or, un béni candidat a présenté carte d'identité scolaire Tinguso. À quel sens ça fait? Ils vont là, ils ont landé, ils identifient là, Tinga, Brimbi, et ça ils peuvent sara après. Ils m'ont béni élève à quoi? Le yeti sara pantakoso na pasti beni zonde donc imulo igona na sécurité sécurité amulo kwa faso donc ibunda atangatia parents il faut qu'elle fasse attention parce que il doit il découvre beni cartonso et que mulo directement il mulo na sécurité donc exception à quoi d'ab Baba na mama na ike unji a sangoti gina mbeni ndokwaso ina tene Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales on a GCNDHLF sosi le kerelaso na bikwa use na hôtel de saison mbeni ngoboti kusala sosi loza mbeni kodeti kusala titene ala sara kwa na andu kwa ti eta maboko na maboko se kapaso a tambula fade laso grâce na mungo maboko chindo kwa chi bendo chi gigiso se sa kusana koro chi be Afrika nduru ireni eke minuska junior maliavo ngana matiti roso ngoi eke kata chi dalimoti be Afrika eke zina regete na ala masango na nduni Ngotala kigbanisi ala godati kokapa na yati kotamanango eso ake ala so agana ireti akutandu kwa tileta ngana ala so ake na liti abumbiti société civile ngoiso ake mwande legena la titene ala sara kusala ngangu ti batungana esi ala limbiti kpengba amango terrain na poputala tikanga legenganganga na anjati neneti azuso ake binina sese na kodro sese ti be Afrika apati kwaso ile kereso ake titene ibumbi a kunduso si akisa kwa na gbeti leta ngana la swa ke na gbeti leta pepe swa ya tongana société civile titene ibumbi oko ibana legewa selimbi tene ibumbi nganguti oko ibana legewa linke isa kusala titene ibata seduti tia wa be Afrika na legeti kengo neneti ndiatizo nangweti manangweso ala so akokapa na yani agudati fanala ye ngati kangbi ala na yati aketa bumbi sitene ala batungane ala limbiti ba agereti kusala so ala limbiti sarande ake so si azanga mingi na beti okoti ala so akokapa na yati manangweso aso ekinandoti abumbiti kusala so igilégeti inga ikisara tongananye si a institution wala a ministère wala ando kwa ndende so
akena Centrafrique alingi titena mu maboko na Commission nationale pour les droits de l'homme titena le waranege le sarakwachilo na legeni ti ala so akiazuti société civile ala fatala la tene aikenzoni mingimbanga ti na pikoti yengo dande na pikoti buku so akisa na pikoti kapaso alimbiti ne njati neneti azoso akia wanze na kodro seti be Afrika. Non seulement ti neneti zo na République centrafricaine mais mbiri ni awazen bati ala inga tene ake mbumbu seka mingi et ake ngoe so ande ike duti na yati ngbo kusara so ti tene vraiment droit ti awazen par rapport na ambeti so kwesi gouvernement sous maboko tulu na ndoni il va falloir que azani na application. Kutaka paso akikanga ndegi yangani na warango amena buku nga na gbungoli titene akanga lege nganganga na njati neneti zoso akebini na kodro sisi be Afrika na sisi. Bana mama eba ki ginandoti asango sosi asangoti akondani na yangati sango na dalimoti be Afrika ekinangiati kirna la singira mingi sosi ala idatiba apekoti asango na yangati kodro itinala alangba Johnny